Ciao Paolo, ciao a tutti gli amici dell'Interclub di Malta. Ho saputo che avete aperto una nuova sede, quindi vi faccio i complimenti e vi do un abbraccio grande. Sempre Forza Inter, e tifare da lontano è sempre più difficile, quindi complimenti a tutti voi. Un saluto e un abbraccio grande dallo zio. Ciao! Messaġġ lis supporters Interisti minn Benjamin tagħhom l-ex-plejer Interist u tan-Nazzjonal Taljan Giuseppe Bergomi wara li proprjetà pubblika fil-belt taħt ir-responsabilità tal-Awtorità tal-Artijiet ġiet trasferita b'titlu ta' kera l-15-il sena lill-għaqda mhux governattiva Interclub Pupi Zanetti biex tintuża biex isservi bħala post tal-klabb għall-użu esklusiv tal-membri tiegħu. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-proġett huwa eżempju ċar ta' kif proprjetà pubblika tista' tintuża b'mod sostenibbli u ban soċjali fil-waqt li tinżamm ħajja l-identità urbana u storika tal-Belt Valletta. Wieħed mill-modi ewlenin kif inti tinċentiva l-volontarjat huwa billi tassenja proprjetà lil dik l-għaqda sabiex tagħmel użu għaliha għall-membri tagħha biex tmexxi l quddiem l-għanijiet li għaliha twaqfet dik l-għaqda. Kif qed nagħmlu proprju llum fejn tajna proprjetà fil-Belt Valletta, fil-kapitali tagħna, b'titolu ta' kera għat-tul lill-Interclub Pupi Zanetti biex ikomplu mexxin il-qoddim bil-ħidma tagħhom fejn jużaw il-qasam tal-futbol biex jagħmlu il-ġid. Fil-post se jiġu organizzati laqgħat u wiri tal-logħbiet tal-futbol b'mod partikolari dawk tat-tim tal-Inter kif ukoll attivitajiet soċjali u rikreattivi għall-membri tal-klabb. Din ħanużawha biex inkomplu nagħmlu ġid bħalma tiġa minna u żgur illi minn di id-dar tagħna ħansejħu l-tieni dar tagħna ħankomplu nagħmlu l-ġid biex inkomplu ngħinu il-minu inqas ix-xortjat minna barra li nlaqgħu flimkien ukoll is-supporters tat-tim li nħobbu aħna l-Inter. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella qal li dan it-trasferiment jirrifletti l-impenn tal-Awtorità li timmaniġġja l-proprjetà pubblika b'mod responsabbli u b'viżjoni fit-tul fejn l-użu tagħha jkun ta' benefiċċju konkret għall-komunità. Ma naqsitx it-tislima mill-leġenda nnifsu Javier Zanetti. Un saluto molto speciale a tutti i soci dell'Interclub Pupi Zanetti de Malta che stanno inaugurando la nuova sede. In bocca al lupo per tutto e sempre Forza Inter.